Shalom, menjuah-juah man banta krina setun. Jumpa kaki ta ibas jambur setun ta wari enda. Tetap kita semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta krina setun. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpaan ta wari enda. Ibuat ibas kitab Sada Samuel 10:6 ayat 7. Kubacakan man banta bagenda nina. Tapi nina Tuhan ula nehen uga gedangna ras uga jilena. La ia kupilih sabab pertimbanganku la bale ras pertimbangan manusia. Adi manusia inehenna si trida arah darat tapi aku kupernehen pusuhna. Sehijenda pengogenta ope dengan kita ngerana terdauhan karena kata debatenda mari ras kita ertoto. Isahkan kami bujur man bandu o Tuhan di bata ras malam ate kami ngejapkan pengarak-ngarak ndu kegeluhan kami sepaksa genduari la pernah arleka. Tuhan pasu-pasu kami maka kami pe tetap banci jadi pasu-pasu man kala si deban. Tambahi pe kepentaran ras kebuluhan man kami, maka ngasup kami ngangkai, terlebih pe makaikan katandu si enti si nari i orati kami. Ibas gelar anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Judul perikop ogenta ibas Pak Saenda mekap Daud ipilih jadi raja. Daud ipilih jadi raja. Sidah maka ngenca dibata lanai milih Saul jadi raja, lana ia berkenan karena krina perubahan Raja Saul. Maka mindo dibata man Nabi Samuel gelah idahina keluarga Isai ku Betlehem sebab enggo itetapkan dibata salah sada anak na Isai endandai guna gancihkan Saul jadi raja. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perdalanan proses karena surah-surah di betendai maka jelas jenda Nabi Samuel ertanggung jawab. Maka idahina keluarga Isai endandade maka isungkunna ras ikatakena maka pepulung krina anak-anak ndunina gelah jumpa kami sebab lid ateku ku perdiateken kunen ibas anak-anak ndunari nina. Maka gendek ceritana jumpa me Nabi Samuel enda ras anak sintua ibas Isai enda nari emkap Eliab. Jermana bestam mejile yang merupa ganteng ras sidebanna. Ibas perukuran Nabi Samuel maka enda me artina sipilih dibata jadi gancih Saul. Tapi nina dibata lam ula nendu artina uga belina ya uga jilena iya nina. Ela ku pilih nina dibata. Maka rekani na Nabi Samuel ndai man Isai. Apa dage anak do si peduakan nina. Maka icidahkan Isai deka mejile ka ia
tapi pe laka ipilih di bata. Artina pitu anak nandai enggo iidah Nabi Samuel krina, tapi sada pe la sesuai rasura-sura di bata. Maka nina Nabi Samuel dai li dia kina nakdu nina tere isai dai li saranari ia pak sar makan nina. Maka nina Nabi Samuel dai lebuh kenia nina suruh ia jumpa ateku nina. Maka isuruh kala enda ia jumpa ia ras Nabi Samuel dai. Maka mis minaki Nabi Samuel dai. Sebab itu Nabi Samuel ia kopeken si enggo ipilih di bata guna jadi raja pagi ngacihkan Raja Saul. Seni naras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi sinen arah darak nari, arah kacamata ta secara artina kasat mata, maka si idah si tuhuna labo gantengan labo jilen si tuhuna Nabi Daud ena de asangken krina sinina nandai. Tapi kepeken di bata si sembah kita di bata si jadikan doni enda ras isina krina labo nenna artina kulit luarna, tapi nenna pusuhna isekin situhuna Daud enda dai enggota di bata. Tapi mungkin Daud sendiri lang boy tehna iya langa itandai na iya. Maka ia pe artina labo itama ku tengah. Ia tamo suruh kuduru-duruah. Ia suruh remakan. Teman-teman na ia domba nandai, kambing nandai, asu-asu nandai. Suruh teman ngerana-ngerana. Tapi ida dibata potensi silik ibas Daud ndai. Uga pusuh praten Daud bagai kali ia bujurna di tengah-tengah keguluhna. Jadi pilihan dibata lah pernah salah. Tapi dipilihin manusia langa tentu artinya benar. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita kena setun engko mesi tandai isai kita. Engko me payo jelas setah isai kita. Setah uga kemampuan ta, setah uga situhuna kini tekenta raskai sidebana. Kuakap tanda tanya dengar. Mungkin secara luar saja banci setah. Tapi uga situhuna lang ngasyangka so di batang macam teksa. Di batang ngangkai uga perdalan kegelunta selanjutnya. Menurut survei entah pe buku referensi si baca kami, maka kita setunenda lid 4 berbagai kita, 4 tipe. Si pemenang tipe optimis, santai dan riang. Tipe sendes tuhuna saitun si berprinsip ia sederhana, dalani kegunenda ugalitna. Maka ia langit pusing, langit mikirkan si deban. Pokoknya dalani warenda, uga makar meriah ukur, uga maka ia banci berinteraksi ras kalak si deban. Maka jelma si bagenda tipena biasanya melala teman-teman na. Jape banci teman na. Anak si muda si beda pe umurna pe jadi teman nakana. Sebab melalang kalau kenggit artina ngerana-ngerana rahasia arkiteken ia artina kalau si bagenda biasanya terbuka. Ibas krina perben-perben kegulun enda. Maka nina kalau si bagenda maka gedang umurna nina. Nina penelitian tapi di masalah umur situna kam di batang enda meteksa. Tapi menurut pengalaman sidik kalau si bagenda saitun si bagenda artina maka cawir kalian tua nina. Si peduakan maka tipe militan ras serius. Tipe militan ras serius enda maka
tipe-tipe kalak si artina ia pinter-pinter mencatehna. Biasana kalak si bagendai latar belakangna ia emkap kalak silik jabatanna. Kalak si artina ibas pendain si serius selama enda. Maka kalak si bagendai kurang temanna seengkai sebab temanna pasti terbatas. Labo yang git artinya bergaul ras kalak si beda levelna, si truhena lah yang git bagai. Jadi minimal selevel ras ia maka yang git bergaul. Maka i rumah pai kalak si bagendai banci kange artinya lalit temanna. Sebab anak-anakna keluargana krina mungkin labo cocok kalkakna artinya ada sifat-sifat militan seperti si baginda rupana. Sifat si baginda artinya adi lah sesuai rasura-surana elakan apas. Kasih katakanna harus didalankan. Bagaimana artinya kalak si baginda rupana. Bas kita setunenda. Melabolik kita sebagai artinya sifatnya. Ngerana kita atau misi ikutkan keluarga antara kalak si daiban. Wakap lanai ari. Mungkin iwas pendahin marenda banci bagai tapi gundari lanai. Si petelukan maka tipe kalak si murah kal merawa ras frustrasi. Artinya jelma-jelma si bagendai arkite-kiteken ya mungkin selama enda ibas kegeluhna ialah terjagainya emosina. Asal kakan lapas ya misi merawa. Asal kakan lah bagi ukurna mintes artinya gendek. Dan nasibar-sibarna ibas syukurna. Ida kalak si bagendai harus hati-hati kita ibas menghadapi kalak si bagendai. Ras ainda pe labo kartina menterem kalak singgit rembar Asia. Bisa kan dungkit artina ngikut lalap. Kainina bagai, kainina bagai. Adalah misal di dalam tuh misi merawa. Jumpa kita dartah salah pengerana kita misi kaya merawa. Mereka dulu nisi ngekalakai, lo kalakai git jumpai sa bagai kira-kira. Si pempat kenemkat tipe kalak si usum rawa ras usurka artina membenci dirinya sendiri. Jadi tipe si baginda artina si cukup parah ia. Sebab dirinya sendiri pe la atena kelem. Engkai maka sempat bagai. Mungkin enda kita kan kegeluhan si dalanina war lepas wari. Mungkin ya secara ekonomi lah ningku bancing artina erbintu asia. Tapi lang adat kenca bagi kai syarat penai maka tuhu ya labo bedang ukurna. Bancikannya berbuat nekat. Sebab ia artinya labo keleng atena dirina gua banci keleng atena kalak sideban. Coba siki kita kerina setan. Apa termasuk tipe siapa yang kita? Arah bentuk-bentuk sifat-sifat setan silik ibas kegeluntai tengah-tengah dunia dah. Kuakap adilik dengan silang apas enda harus ertina si perubahi. Ulah si pejangjang, ia aku merendalik anak buahku. Maka gundari kain itu harus idalankan. Jika kalau misalkan lah karena cocok ya anak kakak kinge pangkat na rawaina jadilah ne bagai kita setun uga maka kita banci jadi berkat man kalak si deban harus ditandai dirita ise kita ada pendibata sitik kalpe lalit terganta adikin kita pejangjang sifat-sifat tak silapas ingat makai tengah-tengah kegelunenda siapa pendai artina sifat tandai diantara simpak dai tapi ingat bahwa dibatasi perkuah dibatasi ngasut artina nampati kita mungkin kita kan gosidalani enda bertahun-tahun tak sumber hidup talah niku nggak meseras ya kak naring kenca tapi mari senina ras turang setun si kelengi di bata erpengendas kita mandi bata sebab
dibatai keleng kal atena kita. Labor kita ken pangkat ta saja keleng. Labor kita ken kebelunta. Tapi lali pe pemeteh ta pe keleng ate dibata. Maka tetap si puji dibatai tengah-tengah kegelunta. Pengendes kita. Ras erlajar kita. Nandai isekin dirita. Maka lo bagai banci sepakaikan potensi silik ibas kegeluntenda. Guna jadi berkat mankala sideban. Sehijenda perjumpaan ta ibas Pak Senda mariras kitar toto. Bujur utuhan dibata, goi begiken kami katandu, erlajar kami Tuhan guna nandai ise kin kami enda. Kami kala sila bolik gegeh kami, la bolik kengasupan kami, tapi megati kal kami Tuhan, yakap kami ngasup kami dalani wari-wari kegelung kami. Ajari kami ya Bapa, maka ngasup kami, ras beluh kami, nandai diri kami, alu bege arah kerina kekurangan sili ibas kami, banci kami pengendes man bandu Tuhan, gelah kami pe tetap banci jadi pasu-pasu man kala sideban. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kaki tebas kesempatan sireh. Tetap jaga semangat ta, ras kesehatan ta. Tuhan Yesus memberkati.